Spušća se ga ponovno klavijatura. Idem distance. Vidiš, a onaj tamo telefon drugi, jedan bi prekinuo na 13 minuta, a drugi put sam snimao kolo 16 i nešto. Da bi prekinuo. Čekaj, kako što on to prekida? Prekida sam, zbog ograničenja. A jebate li imamo zazno 4 giga, 3.80 bi zazdao 12 minuta i nešto. Znamo ti valjda zagobi za snima. Ali vidiš da ne znam. To duše i tako lepo od tebe ljudi. I gledamo sunce kad udari u oči. Ne možeš da vidiš. Ne diže temperaturu uopće, stoji kako stoji. Dobro, terao sam ga prvom, no. Stižemo u naseljeno mesto. Vi ste želali kući. Ja to vratim u prvo ovdje. Da ne izlomim sad. Stigao smo